Another Malakan Yam Kana Dialakon Tin Barwani Lingua Same Nuer online TV channel. Bia Kamal. Jo Banaling Ban Right Kate Shaudian Lat Kakume Kirma Yadi Tre which Kajuba. Kirma Yadi take a jo Machalat Guasame Mugorno Benwaka Yakel. Kirma Yadi Shakwer Asian Wernak, Chaja Watch. Na ban jelin ka jalle mani an gor no jin bi nywa nasin ko ken ga chujo pro jeno jin bi subscribe kan online TV channel ban jome ban je chu linkel ka do badan en chaje non ka je cikir me yadi kwer e cha kam nak nuari chaje woch wi kwam e cha latan kwer da ne cha kamo dara no dara kan nak ke chin waranak chaje woch akir me yadi che wudan George ki wuden chalke General Paul nang jen wude nag nueri kanasser and wude chalke General Paul nang ane aram kel mishi participate long dio jaje kon ling ne syang ala kona ling no ram kel mishi warna kanang medit jen wude chalke General Paul nang ban jeling kel gwasmane General Paul nang chenwari ana kanasser chagana ka ulang chenwari chagana ka lungashuk a worker pangak kana United State jaram dan and chinwari chagana ka puch order redan ya kame jala slet chinwari anak naga gara tiene tete de take riem medita long redwan wer kana dana chanak na en wooden pai kwany shwale General Aturjong General Aturjong aramkel mishilet re kumaka bana jeling tin kon chalat gwasameni en go ramatede bukon ya ling gwadameni General Aturjong nyol General Aturjong nyol jaram dana cha kwany jen cha kwanya la chief of defense minister allow jaram dana cha kam kab de ne dial antamre wi ka so Sudan men de ne dial pinde te konde shala da Paul nang kan dial mu waje order ba kir de ko jeno badara kalat gwas men biya kula ngaitin jene eno chaji kam order won le ne me la shan la ja kona ngaike no jinga yo bu kulo ko de na de kenek wudu shalka me General Aturjong jen arami mo chiled long chalet ka kume na dial chalet ka kume don kirma yadi chalet ka kume Dr. Yek Machar bana tin chalat bana kalen gwasa me ko jen chajo kwen banga kirma yadi ngai konde jegre ko ala wudu shalka me Paul nangane re doran konwari wudu me ban tarbe ban je ngadi no ram tedi no ngumi belat ka kon e kon shal ke no rem waja kam order an wudu shal ke Paul nang tele jom shalat ka kwi do badan an woy ke ja Paul nang no woy ke je ka kwi nguka ki ngum shor lat kana kon lat bad ban ngadi no ne do be dan shi kirje jen ke ja ka wude ka United Arab Emirates we jalam ko jen lundi joko wudum ko ile boy ke jamone dara tuogo no dong chude shalka me bol me dong chi rodi no ling kana Paul nang ko dong den ken kirma yadi de kana joch wi kwam de kana ku de kana lat banamo ngura kana ngai dio ja chana roja longone ka dupte ko ne kon kala no ala uri shalka me bol mel magore jen go bala kwar mi bangi be kirma yadi be ja konduñ waje kula ngi je winmon ajen do badanen ba woni am ka je miche jen chang chaja kam kom ba chaja bengi ka chaja bengi je winmon no chaja be recognize ko na mo kana ben ka do badanen gor ke winmon go der ander la kwer ka je so na mo chana rightin so michu kirmi yadi te lun jogo so che decision cha kan che wuda me ba je watch but kan do badana wo ja kan ko ngaj but we are guessing that Paul nang kene bol mel ko kene ko na kan wari dio jen go chegu jeno mu waka woni ambe tedi jagdu bukan kalat kel ku je mo chega woch
ko me che jien che gat ren lo ling ana na kana ka mandeng bokana karen yale ma pan ga je chan je ling ma chitwok anyok boken ka panyo jar. So all those things let ken ka la na kana so no modio je kir gu no be je chup so che would me che gor no be je watch and tem right now even Bolmel take a question mark on mi be kana sha je bu ka kor gwadan be ka be pedamat ko tem me cha wo ni pol nanga garame be la sef ka che mal ka gwad mi chek chegalong cha gware kamu de shal ka me General Aturjong. So tele mi shalat ka kwi do bdana woje pol nan ka je no ngumi shelel ki ngumi shedir shelo no naga nuare wala ngusho da lada quick konmanan le roda but mangai kona long january shega teng wudi shal ka me e pol nan kan duera kanalat no meridian gwaseme General Aturjong shalado second led la former SPLIO chakore la former SPLIO commander she did con both key head of the army's 3rd Infantry Division in the Greater Bargaza region ping kagwade dan wa cha country ping Dr. Yang Machar lo cha kon ramimo mi chite kel kane Dr. Yang Machar gwasi dan cha tiai kaja jan cha kwade ne ka Greater Bargazal ka gwawur mishal ga General Santino Deng Wall ka korka mi che tiai ka ron kin dangra wi wal diech an Malaysia kule ben yar kir ma yadit jen che opin Dr. Yang Machar lo che kwade ni mi yakam ka Bargazal wi ne mi gwada dan teten jen me cha mal cha bilada no ke 2016 ano che mal che ben chu nyoko metia me dane cha Dr. Machar cha je joirar some of the information in ko ne ejek chu dot General Aturjong aram kel mi chi de ne kon kap ka bon kirma yadit ke 2014 karon 2014 ajala commander of the SPLA 6th Division ngoda kan netia ka woda ka bon Dr. Yang Machar shu tiai ka shu te kel ka Dr. Yang Machar me dane cha mal cha je tain jo nyok ko tiai nyok ko gwade dan ti ko je to ga je an wena money me tiai je jen cha je pen kom kuma kirma yadi jen a former independent candidate who contested for the gubernatorial position in Northern Bargazal State during the April 2010 election. He returned to the Sudan People Liberation Movement after losing the seat he contested to the Governor General Paul Malonga won. Aturjong was first promoted from Lieutenant General to General before his new post as the country's Chief of Defense Forces Kagwadedan. The country has been witnessing heightened security and political tension after President Kir sidelined his first vice president and long-term rival Riek Machar, who was placed under house arrest in March. Under NANG command, the South Sudan People Defense Forces (SSPDF) intensified military operation, including airstrike in civilian areas against SPLIO forces and army group in the Upper region, drawing condemnation from right group. Termanyanga, which a civil society activist say Nang removal was expected, accusing him of atrocities against civilian. Good shalke me fall nang shiriman chala yene when jen chaja kwanyalung ko jen jaram dan nang nuare ko jaram dan ku gunship ku je use naga nuare gwen kendi altaganten kashi international community ba chigen gujeno good shalke fall nang chakulo guje chede jak chagalat bana more stories bana kala linka la radian biata mal bye.